Rwyf yn hynod o falch i gael yr anhydedd o weithio yn y maes gofal cymdeithasol a gallu cael dalfanwedd ar fywydau plant, unigolion a theuluoedd. Mae gwaith cymdeithasol yn hynod o bwysig o fewn cymunedau, gan y fod yn rôl hanfodol i sicrhau diogelwch, llwyddiant a datblygiad bobl. Mae gan bob person yr hawl i ffynnu, ac mae gweithwyr cymdeithasol yn cefnogi hynny i ddigwydd. Mae gwaith cymdeithasol yn llwyddo i gryfhau teuluoedd a phlant, mae o'n sicrhau bod unigolion gyda anabledd yn gallu cyfrannu ym mhob elfen o fywyd, ac mae o'n gallu helpu sicrhau gofal lle mae hynny ei angen, i bobl gallu byw y bywyd ym maint yn ei ddymuno. Y wobr o'r gwaith yma yw sicrhau gwahaniaeth bositif ym mywydau bobl, a galluogi ni i gyrraedd y canlyniadau rydym yn ei ddymuno. Does yr un diwrnod y mywyd gweithwyr cymdeithasol yr un fath a'r llall, gyda sialensau newydd yn codi'n barhaol. Serch hynny, mae hwn yn yrfa hynod werthfawr o fewn ein cymunedau. I think social work is really special. It's a very important part of the public sector work that we offer. It's intended to really support individuals and assess people who need care and support. It's also about making sure people are safe and ensuring that we have a really good and robust response to those in need. I think social work also is about embracing inclusivity and making sure that everybody in our community is helped whenever they need it. Social work is also a statutory role, and not a lot of people understand that we have powers to intervene and powers to protect, which are really important alongside our emergency services. I love and embrace being a social worker. I'm very proud of that, and I think it's something that lots of people should think about in terms of a career choice.